Lai taimel tai au tu tua radio Samoa, whates mai se tasi o alo lea tunuu, o ia na tusia se tasi o tala whaatino, o le a whaalia I te tonu au ki lani, o le amon whailo atu lea o le vaengo au ki lani o le a whaalia ai, ia lea fo ia tala, o le tala e whaingoina le ngana Samoa le Gaoi, ma le pala ai, o le Pepelo, le Gaoi, ma le pala ai. Le sunga tano keni whatas mai, he nei taimana tai au, a tano, whaftaimona le whaafano mai le taimana nei tai au, le Radio Samoa, maro si fōmanuia. Maro fo se fo manguia whakaro whakul koupu kalame, whape fo maro kako akungu o wharongo mai ngai kai au, kai manguia. Ma lo whaftai tano o mai lau sunga le tai au. Ia, o manguia lava whawhikai. O nai te Wellington e nei taimi a nā tano. O lo kei au kirangi, lo makosi. Okay. Lelei. Staimi on tātara noa leo winga le tala na whailoa le tunu ule ngō whaingoi nei le tala o le upu masani le tunu ule leo na motul pā wailoa se whailo po whea whio anga o Samoa te sumai. Nā tano. Ia, whakai ia o nā tano keni o I Samoa o mangiangi o ra ukama a o sakpaitea I vaenga ia ra tina I savai. So mangiangi ma sakpaitea savai ia. Ia. Malo. Lalei tātala noa o le tala pe o le tā ua o le Pepelo, o le pala ai, ma le Gaoi, ma le pala ai. Me umanga. All of the above. Lalei, se I tala noa, o le ale winga o le tala, ale ai se hafo ua whaingoa I le ingoa wa e filifili. Ia, whawkai lava mo le kufisili o I guess so pamarulu ak fupa fai wa ke wa fai mo so le nganga fa pe ka ania o ngore nganga sa para lo mai fa sa mo ala o kam fai so o le ngo sa I guess so le ngo se ngo fanga le fifi ke la ui I meio ka o westerns ma I ko nga ka fanga le but I thought o le ngo there kala fanga le fai wharongongi ka aka ke leo iskemi a kakalango fo ia la ko inga makambai pero la ia wharongo kua o lai la ua kua ringa oi o pala ai mare so I thought it was quite a funny way to create whangare ia se kala whangare I kokongo le I kongo le framework le ase mako I le kongo le kala okay. E pea ele story behind ile title leo e filfilia na tano a tengu se tama maliu ele I appointed ola na whanau e tule mai tau ave le suafa matai o le ainga. Tell us a little bit about this na tano. Yeah, ole concept de ole aku fa ku sai vanga le ole aku fa fingo fia I o kala ainga vanga le ole ka o le ulu ole ainga se ali I kongo se ngua fa pe fo mo long fa nga ula I can look at solo le mana ia ko po vanga le kongo le ainga ole kala la ko ia ole ka wa bo long kemi le mafai ia ua kunga ia le elemento fanga le pasia ku fanga le ongo fo isi ku langa fanga le o ka o kom fai fanga le mo ko le kala nga fanga me o le ala pulo ka kua o le game nga le kom ka alo ka ko le ko le framework le pa ngwa o le ai bigger wider fanga le fanga ko vai pe le ai ngo Samoa so o le ungisinga me ko le kala le ka explore ko sa ko Mana ia lelei e wala mena le tupu nei fo le a maliu le to ina ia polo matua ai le I to fiese se ol whanau e pale mai tau avele por sofa matai o lai ia ke awo mai si extended family fia pule ai an me kau finfili anga il whangau ko I polo makua ai sa ia o ku fisilia ia o mea ero fa pe fanga le o ke longa o le sa o fanga le a fanga le fisilia ko po le importance I ngoa Samoa fo ila ko winga fanga le fo kala anga me ngo mai ngoa Samoa and I find it very interesting po se ngo fanga le pe al perception fanga le palangi ai o ka kula o me fanga le kusia fanga le la lo
in be fanga le pin fa mau sa to interesting e tega ko fanga i wingo in warm menga bunga mai mai Samoa, so I find that interesting but me kom fai ku fesile fanga le ba wa ka wa fanga le wa o me a ko wa mai ma ko ya so la I lon me ke sa wa lo fasi mo manga yeah Manei, okay, na tano o lausunga as a writer and director o le show. O ana whena matailo sui fua fia e tusi tala. Lea pe o tala le la fatino. Ya, o le aku o koe a o ka koe a maka me e lokuma. Yeah. E kupa koe le a o ngai a la kua lai kuskusi, vanga le ikua pokuma. Yeah. Pa mea pe ngā maka mai ai, a maka mea loku I loka maiki. I guess o ko kana ke mi o ma ko la kapi ke vanga le o e lo fo ele o le la kapi ya. Ko a lo me vanga le tools e kom fai ma o singa ki nga sa o nga maka ile po le lua fe mal sfuru. A maka ba as an actor trained at Toifakati ya o ma vanga ya a me vanga le ke o ko mo mai sia vango kom fai e ku mai avango vanga le develop ia storytelling so ko kele ka ke fa pe nga o kele ka fa marusia mai o ke I lava fa vai ke le uske a o ma wa vanga le ia malo si le mai ka la encourage e ka nga kusi ka ko kala ko finga o nga mo le motivation ia kusi kala e represent ma mo fo ia vango develop ia actors a ka ku pa nga ngi Pacifica. Okay. Motivation. Yeah, malo wafta ia la sunga na tano o lea la show falta tu show le tono o kilani le lei so o leo te mama ia tu e to aiva isi o ano Samoa Pacifica le la fatino ina ia le telefone le who are they? En fair fai lo mai ia la tau ne fa mo the actors. Yeah. O exciting cast o ia sialo leo o Semu Filippo o fai ma ko ingor mako anga ngai ro ia Aruna Poaching o fai matina o fai les o Hans o lo ikong o fai o was Ana Corbett si sialo mai tonga afasi o Taofi Taofi lo I fo ko mako kala police I've got a call over to the side James Mayava might be forgetting another one Jasmine Villa Manule kun mako kala I should remember that off the top of my head but tell you the characters like that alloy Pacifica right okay na tano for tawa tu I no solo yo luma it's going to be a night le ngata le talafatino fa pena fo ia siva ma pese tell us about this family morning yeah so ole style show la ko ia e ku ko alisi ku ole play ole kala venga le fai language ole fa pa language fa Samoa ai fo isi ngoi ku le ku sifa o song mai fo inga isi alo Samoa e ku fasinga or mako le style so lo ia pese o lo fo inga isi ba enhance fo ngale to help tell the story so yeah it's quite a special piece mo so le ku fa kasi ngale combination ngai to tell the actual story okay na tano why ole ale ta ua so stangata ole suatu ma mo mo wina ia fa ba mo tanto le masin format paf kan mo silly ole I guess le ka ole ngai show ole I think you know ke le easy plays nga mai si kala o ila ko winga fangale I think something special about this ole fa me fangale ka o mai ko mai ka ko kala ngo o mai maka mai conversations fangale le kon fai encourage e maka ia I me ngo mai ka ko kua le nga ka kua I o Samoa within the Pacific but maka fo ia ki nga ngo ka ko ka ke ngo mai ngi New Zealand pe ngo for the US so I think something quite special where it create ma ka ia ma ka ko reflect ma ka ngo ngale
in terms of me kako mai ma Right. yeah pinga fa mau vunga le o kako vunga le me kako mai and where we're going to in the future. Right, okay. Malo of tele sunga na tano so limo mati le amatai le show. Yeah, o le aso lima o makile a Yeah. makele show nge le ASP Waterfront nge le city o Right. o Kilangi. Yeah. Pafikia mako vai ngai nga. Yeah, okay. E umia wala te watu pe over mana so fa so ia langa te uto tele nisi ai le more time. Yeah, so tickets e tol sukta la le ticket Ia e tickets ke kursuka la e arfu ngai lunga wa mo go fo ia fale nga le pelonga fo ia ko ka fa ngale pa ia o au ngi stop ai se si ai ka ke fiesa ia longo mai ka ko ia le website na ma ai maka yo ka ko kanga ai mai se la pacifica ai mai se foi la pala ngi nga le si ke chef ka se wa aku fa ka se ko ole aku sa ko ya o New Zealand ka ko ngofo e ko nga include ai maka ko le conversation. So the production level is it ASB Waterfront? ASB Waterfront. Yeah. Okay. Lelai afa pe ni se fia fa facility fa mo la sunga na tano e sto telephone foi na mana watu. E ke phone le what's the phone number? I think contact le Auckland ATC. Yeah. Le Auckland data company. O fo ile Waterfront la ko website ngai runga ngai mfenga le ASB Waterfront. O ngai mo ia Right. I answers I can't forget about fa soka e ni tickets. Okay, na tano fa tele mo le fa no mo terminal nei tai out. Well, manuia le alo atu mo fa mo masi na fo. O be ka ko filo e fo o pe dia. Yeah, well, yeah, pass on the word. Yeah, kako o fa ko longo ko I o ya longo mai finga ya. Le ku ko ke le e la ko mi ta ko mai kako e fa. Okay, na tano once again fa tele lava mo terminal nei tai out manuia lava le nei asozo. Afkai ke le ra mo le ngo. Fa se von tan. Azunga na tano Kenny o yo the writers and director on the show. Pe on tapena ye mo le asolimo mati o le aso mo mona na matai o la tang for the radio Samoa fa pe mo le silfia le tino ina ia la volle lo to silfia au tapena mo fa mo ile masina fo